Sanibonani babukeli, sanibikelela ehlelweni lethu le-Chichi TV. Ngihamba nodadewethu namhlanje uJane Nkosi. Bingelela abalaleli dadewethu. Ngiyanibingelela babukeli emakhaya. Yimi uJane wakaNkosi, ngiqhamuka eTsakane. Senizwile-ke balaleli ebingelela uJane Nkosi. Namhlanje sinesihloko esikhulu esizokhuluma ngaso balaleli. Sikhuluma ngesihloko esithi inhlebo. Inhlebo. Dadewethu, ake sikhulume namhlanje sike sidingide lesihloko. Lesihloko lesi siyinkinga emphakathini. Lesihloko lesi siyinto ongazi ukuthi ungayilapha kanjani, ungayilapha ngani. Ngikhuluma ngalesihloko esithi inhlebo. Ngicela ukubuza dadewethu ukuthi inhlebo kahle hle iyini inhlebo? Ngiyabonga dadewethu. Dadewethu inhlebo dadewethu, umuntu onenhlebo, umuntu ngathini, umuntu onenhliziyo ende, umuntu onomona. Ngazi ngingamdescribe ngendlela eziningi, umuntu ongamcabangeli omunye umuntu, umuntu onganabuntu, umuntu ohlebayo, umuntu ongamboni omunye umuntu. Dadewethu, kumanje inhlebo, yazi igama elithi inhlobo, kumanje abantu abasekhaya, abantu baningi abantu abalimele emoyeni. Kumanje ngikhuluma ngendaba yenhlebo, abanye bashonile ngendaba yenhlebo ngoba kuyahletshwana, kuyaliwa, kuyalimazwana ngendaba yani yokuhleba. Inhlebo ayikho right. Uhamba umuzi yabantu, ukhuluma ngamagama wabantu, ungena i-door to door, wenzani, unabangani, nihlala iqhubu, nikhuluma ngabantu, nanibheka abantu babandlula, niyabahleba, niyenza nje into ezingekho right, ezilimaza abantu emoyeni. Anihlali nje, umuntu kumele uhlale nabantu nizothi manihleli nibonisane izinto ezi-right ezakhayo. Lapho uma uhleli nabantu kumele ubheke kahle hle, kumele ngathini, kumele ubheke abantu onabo, ohlala nabo, ukuthi abantu, ukuthi manihleli nalabo bantu labo nenzani. Ngoba emntwini ozothi manihleli nizokhuluma ngamagama abantu, ayikho into i-future lapho. Kumele manihleli uhlele nabantu aba-right, niyazi ukuthi manikhuluma nibonisana ngempilo, ukuthi empilweni kwenzakala kanje, kwenzakala kanje. Ngoba uma uzoloko nikhuluma ngamagama wabantu, ayikho into ozoqhubeka empilweni yakho. Nizoloko nina niqhuba kuze koshona ilanga, ukhuluma ngomuntu, ukhuluma ngomuntu, ukhuluma ngomuntu. Eyakho impilo yenzani, ayiyindawo. Wena sowukhohliwe ngeyakho impilo ukuthi kumele ngenzeni empilweni. Eyi, ngiyakuzwa dadewethu ngendlela obeka ngayo mntaka baba. Inhlebo seyilimaze abantu abaningi emphakathini. Inhlebo inezidumbu njengoba usho. Inhlebo ilimaze abantu physical and spiritual. Inhlebo yenza ukuthi namhlanje imindeni ingazwani. Inhlebo namhlanje yenza ukuthi abantwana bomuntu bangabukani. Inhlebo yenza ukuthi abomakhelwane bangabukani. Inhlebo ihlukanisa isisu somama oyedwa phakathi. Manje ngicela ukubuza dadewethu ukuthi kahle hle le nhlebo le idalwa yini? Yini abantu baphile ngaphakathi kwenhlebo? Ngiyabonga dadewethu. Inhlebo dadewethu idalwa yini? Idalwa, isuka icala esweni, uyabheka bese wenzani, uqhamuka enhlizweni bese wenzani, uba nomona. Umuntu onomona, umuntu ohlebayo, unenhliziyo embi ende, umuntu ongafuni ukubona umuntu aya phambili. Ngoba kusuke lapho kuhlebe dadewethu, maybe ngiyazidlulela, ugcoke kanje, umuntu uzenzani, uzokhuluma kabi, athi kube akagcokanga lento eso, ugcoke into enje, uzokuhleba. Into umona, inhlebo, into engekho right, ukuhlebana nomuntu. Ngoba kubuhlungu ukuthi uyahamba uyenzani, umuntu ukhuluma ngawe, uyakuhleka, uyakuhleba, uyawenzani, ulimaza umuntu, ubulala umuntu, uyalimaza, uyabulala umuntu ohlebayo. Ukudlula ukuthi umuntu athathe into akugwazi. Uma uloku ukhuluma ngomuntu ngento ebuhlungu, umlimaza ngaphakathi, inhliziyo izwela kakhulu ukudlula yonke into dadewethu. Eish, ngiyakuzwa dadewethu. Yazi sikhuluma nje, kunomuntu lapha ekhaya ohleli umbukelo osibukele nosilalele othi mina angisanamandla ngendlela ngihletshwe ngakhona.
angisanamandla ngendlela ngihletshwe ngakhona. Uma ngithi ngiyavela ngiyahletshwa, uma ngithi ngiyavela ngiyahletshwa. Lowo muntu akasazi ukuthi yena kufanele aphile kuphi, kufanele ahambe kuphi. Lowo muntu le ngikhuluma ngaye manje uhlele umbukelo osilalelo sibukele lapha ekhaya, akasazi ukuthi kumele athatheni ahlanganise nani ngendlela abantu bamhleba ngakhona. Singathini kulowo muntu? Kulo muntu osekhaya ahlala ahletshwa enzwani. Ngithi lapho ekhaya ungacedwa inkulumo zabantu umoya, ungaphulwa umuntu umoya. Wena chubeka wenze lento le o-comfortable ngayo, ungayi ngomuntu ukuthi lo muntu lo mangenza lokhu uyakhuluma. Wena yenza into ejabulisa abani, ejabulisa wena. Ziphilele wena, ungaphili impilo yomunye umuntu ukuthi umuntu uthini wenzani. Wena as long wena ujabula ngaphakathi u-right, ungabi nenkinga. Siyabonga dadewethu, ngiyabonga ukuzwa lokho kushoyo ukukhuthaza ababukeli nabalaleli lapha ekhaya. Dadewethu, kunomunye umuntu ohlezi ekhaya manje osibukele osilalele sithi masikhuluma ngalesi sihloko ahlangezele inyembezi, akhale inyembezi athi namhlanje angisanamuzi ngendaba yenhlebo. Athi namhlanje ngiphelelwe yizinto ngendaba yenhlebo ngoba bahamba bangihlebe emsebenzini ngaphelelwa umsebenzi. Kunomuntu ohlele ekhaya othi mina sengize ngiyahlupheka namhlanje ngoba kwaba nabantu abahambe bengikhuluma yonke le ndawo, nabantu ekufanele bangisize bangakhona ukungisiza ngendaba yalabantu bebahamba bangihleba. Ungathini kulowo muntu dadewethu? Kulowo muntu lowo mina dadewethu ngiyabonga, ngathi mina kulowo muntu loyo ngithi ungawi umoya phokuphela uye phambili. The more abantu baloko bakhuluma ngawe bathi bayakuwisa lutho, angeke the more baloko bakhuluma wena le wenzani uNkulunkulu wenzani, uyakuphakamisa. Uzogcina uyithole lento lo oyifunayo. Nangabe ufuna umsebenzi, ufuna ini umendo, chubeka wena uphila impilo yakho, uthandaze, ucele kuNkulunkulu uthi Nkosi ngicela ungisize kulesimo engibhekene naso. Ngicela ukuthi unginike ukuthi ngibekezele, ngikhona ukumbekezelela umuntu. Ungayi ngokuthi wena wenzani nawe wenze kanjalo. Wena thandazisa lesimo lesu okuso, uNkulunkulu uzokusiza nawe uzoba right. Wena uphila impilo le oyifunayo, qhubeke nempilo oyiphila, uNkulunkulu uzokusiza. Hey, ngiyakuzwa dadewethu uzibeke izindaba ezimnandi. Ngabe mbukeli nawe umlaleli ulalele lapha ekhaya ubukele uzwe nazi izindaba ezimnandi esikhuluma ngazo noma zibuhlungu kwabanye abantu. Kunomuntu-ke dadewethu uthola ukuthi uyiqhalaqhala emndenini. Lo muntu uyiqhalaqhala emndenini mntakababa unenhlebo leyo ukuthi makafika emndenini uyawuhlakaza umndeni. Makafika emndenini uyawuhlakaza umndeni. Makafika emndenini uyawuhlakaza umndeni, akakhona ukuphila ngaphandle kwenhlebo. Makafikile emndenini kumele kunyakaze ngoba unale dimoni lenhlebo. Singathini ngalowo muntu loyo? Ngiyabonga dadewethu. Kulo muntu lo onalesifo sokuthi la akhona semndenini angaphandle banganini akuphi ufuna ukukhuluma ngegama lomuntu. Mawunjalo mfowethu or dadewethu, kumele uzifune uzibheke, kumele uzazi ukuthi awukho normali, unenkinga. Mawunjalo awuphili impilo ephilwa abanye abantu. Kumele uzifune uzibuze ukuthi kanti yini inkinga nami. Ube nomithi uzibuze ukuthi yini le engingenile. Wena yonke la uhamba khona abantu bakhala ngawo ayisimnandi into efana naleyo. Kumele utshintshe, kumele abantu babavela bajabule abantu bangathi yo hayi nangu lo kazi uza naziphi. Masewuphila yabo, masewuphila lo unjalo akusikho mnandi, awusese right, awusese normal. Hayi, ngiyakuzwa dadewethu ngendlela obeka ngayo. Nani babukeli nazwela nabalaleli uhlezi lapha ekhaya ngendlela abeka ngayo udadewethu. Manje bengicela ukubuza la dadewethu ukuthi kahle hle umuntu ohletshwayo beloko bemhleba kahle hle lo muntu usuke nani lo muntu lo? Yini le suke beyilandela kulo muntu, bamlandela ngokuthi baloko bamhleba benzani? Ngiyabonga dadewethu, umbuzo wakho muhle kakhulu lo, uyangijabulisa umbuzo wakho. Mawulibele umuntu lokhu kuhlale igama lakho lisemlonyeni, balubele bakuhleba bakhuluma ngawe, kumele ujabule uthi yabona kusho ukuthi mina ngiyaphila, ngiyabonakala.
umuntu kumele uzazi ukuthi umuntu uyaphila mani, uyazwakala ngoba bakhuluma ngawo kusho ukuthi ubalulekile, ngathi ubalulekile uma kuloko kukhulunywa ngawo, ngoba uma bangakhulumi ngawo kusho ukuthi awuphili. Wena umuntu makhuluma ukuthi hawu izibusiso lezo, ngibusisekile, ngiyaphila, ngathi kungaphela uma waye. Hey, ngiyakuzwa dadewethu futhi iphinde ingihlekise le ndaba ngoba ngempela babukeli nani balaleli lapha enikhona ekhaya, umuntu ohletshwayo umuntu onogcobo, umuntu onogcobo, umuntu onesiphiwo anaso. Manje khumbula ukuthi lo muntu uma umhleba, inhlebo nenhlebo ine-point alitholayo elizomenza ukuthi ngelinye ilanga aphakame kakhulu. Sengikhulumela kini nina bahlebi eniphiwe iy'phiwo zokuhleba. Umuntu uma umhleba yazi ukuthi uyamphakamisa, and umuntu uma umhleba yazi ukuthi kunento anayo onganayo. Yingako umhleba, ngoba ngithemba ukuthi akekho umuntu ongahleba omunye umuntu angabalulekanga. Uma uhletshwa kusho ukuthi ubalulekile, njengoba asho udadewethu ukuthi uma uhletshwa ngathi uyiqhawe kahle hle. Uma uhletshwa yazi ukuthi uma uhleba abantu uyabaphakamisa, labo bantu bazothola impakamo ngokuthi ubahlebe wena, ubakhuphule. Ukuhleba akusikuhle mntakababa, ukuhleba futhi akusiyinto enhle. Uma unesiphiwo senhlebo khuleka, uNkulunkulu akusize ukuthi uyeke ukukhuluma ngamagama abantu, uke ubheke impilo yakho, ngoba lesikhathi ukhuluma ngamagama abantu dadewethu noma mfowethu, bayaphakama labantu okhuluma ngabo. Uyohlala uhlezi la ukhona, uyoze ubone ngapha nangapha ukuthi kukhona inkinga ngawe, kanti inkinga yikho ngawe, inkinga wuwe. Uyinkinga yokuthi uhlalele ukuhleba abantu, uhlalele ukubeka abantu amabala, uhlalele ukugceka izinto zabantu. Ezakho izinto ngapha emaceleni ziyasala ngoba ugade ezabanye. Kuyothi noma afika uNkulunkulu ethu uzokubusisa, athole ukuthi ubhizi nenhlebo ngapha nangapha, athathe iy'busiso zakho lezi bekazilethile azinikeze laba obahlebayo, bahleba ubusuku nemini. Uyomangala mntakababa. Ungakhohlwa-ke mntakababa ukulayikha, usubscribe, uphinde ushare. Salani kahle.